Ljubavi moja, idemo šta? U prodavnicu. A šta ćemo jest? Ja mislim, sataraš bilo bi najbolje. Sataraš nam potrebno 4 juga, 2 mali crveni i 2 isto crvene druge vrste. Tako izgleda, poslije jedno 5 minuta. Paradajz trebamo prebaciti u hladnu vodu. Ovo briga voda. Evo ovako ćemo, ovdje jedan. Izvedemo paradajz iz hladne vode. Evo vidite kako izgleda fino i lahko njega oguliti. Evo već. I naravno bijeli luk dodati. To dade ukus. Naravno bez so i bibira ništa. Peršun. Miški peršun dodaju ti. Evo i sataraš gotovo. Mr. Bombastic! We want some bombastic, romantic, fantastic lover. Shut it! Mr. Lover. Obrila. Mr. Lover. Ja vam samo preporučujem da to napravite.